Novom naselju mi se najviše sviđa to što je planski uređen prostor, što je daleko drugačije nego cele ostale površine grada. Ima puno zelenih površina, ima gde da se deca igraju i bazirao bi se opet na to da se na to i to proširi. Na Novom naselju mi se najviše sviđa staro Novo naselje, zato što smo tu kao mali zvonili komšijama na interfon, gađali se riglovima, pravili logore i piknike, izlazili na takozvanu livadicu kod atomskog skloništa. Tu smo se igrali i provodili dane koji sada pomalo nedostaju. Volim što je naselje preko i popreko. Znači imaš ulice koje idu pravo i poprešno, nema nekih da se zavlačeš. Puno zelenila, zabavište, škole, imaš, ne znam, pizzerije, apoteke, prodavnice, mini grad. Na Novom naselju mi se sviđa to što ima mnogo zelenila, što su ulice široke, što tako izgleda pitomo, što ljudi mogu da šetaju i tako. Rekao, sviđa mi se sve ljudi na ovo naselje, sve mi sviđa. Mislim, uopšte mi sviđa naselje. Puno dece dolazi, prolazi, to mi jedno oduševljava, volim ja puno dece. To je jedno što najviše volim na naselju. Ima dosta prostora i uglavnom ima jedna mačka i nekih psa. Uglavnom ljudi šetaju te pse. Ima jedna super blizu prodavnica. I ima neka mačka koja je preplašila jednog psa i taj pas je pobegao. I divno je to što je ujutru kad se kreće na posao, čuju se ptice, a ne vreva saobraćaja.